Okhulumayo nguphathisani wakoDube. Siphezulu kogwalo lwethu oluthi umama liqhawekazi. Umama liqhawekazi. Lapho esibona khona ubuhle benina. So ngiyabahlonipha kakhulu mama, futhi lokho ngeke ngikufihle. Bayohlezi beligugu kweyami inhliziyo ngomsebenzi abawenzayo emhlabeni. Bomama liyathandeka, Zimbokodo. Ngake ngathi ngelinye ilanga ngathi kanti why kungathiwanga ukuthi mhlawumbe omama kube yibo abaphatha izikhundla eziphezulu emhlabeni, ngoba laba abantu umsebenzi abawenzayo uyethusa. Alright, sikusahluko 10 namhlanje. Isahluko 10, isahluko sethu 10 sizaba sifitshane kunjalo, kodwa ezinye izahluko ezilandelayo zinde. So asambenini, hambani lami. Isahluko 10. Ugogo uNakadamu usecingweni ukhuluma lo Masibanda. Hello mntanami, unjani? Ngiyaphila gogo. Uze wabakwazi ukuthi yimi lamhla. Ubone njani? Kutsho uMasibanda ecingweni. Ngafunda ungakazalwa mina Masibanda, iZimbabwe saseRhodesia, kumbe wena uyakwazi lokho? Uphendula uNakadamu ehleka. Gogo futhi bakithi, ngiyakwazi lokho. Linjani kodwa labazukulu bakho salukazi sami? Ungakabuzi mntanami, uzwile yini ezisematheni? Phela lize lamtshonela emini ilanga umamathe, ukhama umxotshile, inhlanzi itshelwe ngamanzi. Kodwa ungakhumbula, ngatsho ngathi inxeba lendoda kalihleko. Gogo, uthini kimi? Umamathe engimaziyo sibili, kangisakwazi ukulinda ukuza ekhaya ngizebona abantu ngizwe lezi ndaba. Mntanami, wena yakha umuzi wakho kuphela uchume. Laye uMathuthu singamtshaya impilo, abonakale esezecela usizo kuwe. Impilo le, uswazi lukaMdali kalukhuthi ngitsho. Indlu yakho iyethusa sibili, abantu bonke bayayibabaza. Uqaphele bengakuthumeli ondofa babo. Ukhuleke mntanami. Gogo, uMathuthu sewafa kimi. Lengcwaba lakhe ngiyalibona ngelihlo lengqondo. Lanxa engathi uyabuya kimi, uzafika esithini sibili? Masibanda mntanami, ngimdala nxa ngingaka. Uyazibona inwele sezimpunga nje. Kungoba kudala ngiphila kulomhlaba. Ikusasa kalaziwa mntanami. Kukhuluma uNakadamu, kodwa uMasibanda afunge agomele, atsho lokuthi abazali bakhe bangavuka emathuneni nxa engaxolela uMathuthu. Izindaba kazihlali phansi ziwenguka lomoya, zithi ngokuthwasa zilamane izinyanga, lempilo iqhubeke. Mahle amazwi abadala athi lithatha osemsamo limbeke emnyango, lithathe osemnyango limbeke emsamo. Kunjalo kulumhlaba wameva ahlabayo esiqhubeka sikhilikithela kuwo. Isiguqukile impilo kaMasibanda, inhlupheko kanye losizi lwayizolo sekubumbene kwaphuma injabulo lamhla. Abavela eGoli babuya bezifakaza ezokuthi usegqoka amanyazele. Bathi omaqoqomelisa ayengabazi usebahloma aqwaqwazele. Abesilisa bagqoze indenda. Abanye kuzwakala kuthiwa sebeke bawaphosa amabili amathathu bemqomisa, kodwa walandula ethi akakazimiseli ukuphoqwa ngenye futhi indoda efana loMathuthu. Abambonayo bathi ungaphika ukuthi ungumama wabantwana abathathu. Imbuzo yayizolo ebingelazo izimpendulo lamhla isilazo. Vele ophezu konke uhlela ngesikhathi sakhe kanye lendlela yakhe. uMasibanda usesebenza ngaphansi kwenkampani enkulu ethengisa izimota. Angithi ikhiwa lakhe akade elisebenzela endlini lapho eqala ukufika eGoli eliyilo umnini wegalaji wezimota. Lamthanda, lamfundisa umsebenzi, lathembisa njalo ukuthi
lizamhambisa esikolo ukuze aqeqetsheke ngokupheleleyo ngapha esebenza. Ngaleyo ndlela wayeza kuba yintshantshu kwezokuqhuba ibhizinisi. Laphinda lamthembisa ngaphandle kwentandabuzo ukuthi nxa esehlome waphelela eseqedile izifundo zakhe uza kuba ngumaneja. Bayatsho ukuthi lalingamthontisi sibili lithanda ukusebenza kwakhe ngokuzimisela lokulalela nxa eboniswa. Ekufikeni kwakhe uMaSibanda, uSomandla wamgixabeza ngethamsanqa. Ikhiwa lakhe lamenzela izincwadi ezimgunyaza ukuba semzansi. Ngelinye ilanga usengadluliswa ezilingweni zikaJobe, kanti uNkulunkulu uyazi ukuthi ukuhleleleni. Linina elilesibindi sibili uMaSibanda ukhethe ukuzikhulisela abantwabakhe loba engasekho uMathuthu. Waba ngumama waphinda waba ngubaba ebantwaneni. Ambalwa amanina afanana laye. Bathi kulomunye umlisa osebenza loMaSibanda osemhluphile njalo ongambonisi ukudela. Uthi ufuna uthando. Loba lolo alunika abantwabakhe luyamenelisa ingqobo ethandwa laye. uMaSibanda kukhanya akekho lapho uzicabangela ukuqedisa indlu yakhe ayakha eNdandula, akhe lezitolo ezimbili, abe esebuyela ekhaya ayezihlalela labantwana bakhe. Ngaleyo ndlela uyabona ukuthi kangeke baphinde bahlupheke ngoba izitolo zizabe zibalethela imali ezabaphilisa. Akamlibalanga uTholokuhle osefana lodadewabo azalwa laye. Umthumezela njalo izinto ezinhle, abuye axhumane laye emtshela ngomlisa okuthiwa nguThemba Khumalo. uTholokuhle uhlala emeluleka ukuthi engavumi ukukhohliswa nguye. Akhona amadoda alomlomo omnandi kanti afuna ukukusebenzisa kuphela. uMaSibanda uthe esezwile ukuthi uMathuthu wakha indlu eMahachula, wamjabulela wangabi lomhawu njalo wamfisela inhlanhla phela nakaSibongiseni wakhe. Phela ukumala kwakhe kwaletha inkazimulo kuye, kwabonisa lobuqhawekazi bakhe. Isibili, uJehova uyagudlula abantu ophila labo nxa efuna ukuzibonakalisa ubukhulu bakhe empilweni yakho. Kambe wayezabe efike nini eGoli uMaSibanda? Nguye sibili osephila impilo abayigqozela indenda. Zolo lokhu ubeyinhlekisa kubomamathe labomampofu, lamuhla sebelomhobholo laye. Kulezi insuku nxa exhumana loTholokuhle kalipheli emlonyeni ibizo likaThemba Khumalo. Uthi uThemba Khumalo ulihuhu endlebeni zakhe. Sekuyinsakavukela umchilo wesidwaba umsilika emthembisa umendo. uMaSibanda njengenina ebelisemendweni uyazi ukuthi umendo kawuthunyelwa gundwane, kambe engaphinda ayithembe indoda. Isihluku asenziwe nguMathuthu elahla konke labantwana ngeke akulibale. Ngelinye ilanga uMaSibanda wathumela uTholokuhle umlayezo omude, lapho-ke wayebhale ngaye uThemba Khumalo emtshela ukuthi wamkhipha wayakudla izibiliboqo qede wamenzela izimanga phambi kwabantu. Phela kuthiwa uThemba Khumalo waguqa wahlaba phansi ngedolo, indandatho yegolide yathi phazi phazi. Kodwa loba kunjalo wenqaba-ke uMaSibanda. Lokho kwayihlaba ju inhliziyo kaThemba Khumalo. Kanti yindoda bani engalaleliyo? Nanko phela wayemtshelile ngokuthi yena uzikhulisela abantwana bakhe njalo akamdingi umuntu wesilisa. Kuthiwa wabuna kanjalo uThemba Khumalo wacunuka waphuma, kodwa waphinda wazexolisa ngoba esithi uthathe ngamawala okowadla uzipho lwesambane. Wathembisa kungaphindi amhluphe. uTholokuhle wahleka wafa-ke nxa esizwa lezo ndaba zaseGoli ezinzima. Wayisutha engakaze anyathele kuyo leyo ndawo.
Esephetha waqhubeka emxwayisa ukuthi engavumi ngoba bazamenza esikaMathuthu. Phela lowo Themba usengathi uyamthanda kanti ulomunye umfazi athandana laye. Kwazi bani? Nanko siphila emhlabeni wenkohlakalo. Isahluko 10 sethu siphelela lapha. Sisizwa ke ukuthi umama njengoba ngishilo ukuthi ngiyabathanda kakhulu abantu abangomama ngomsebenzi abawenzayo emhlabeni. Lokho ke angeke sikufihle, angeke futhi sikuchaye indifu ukuthi abantu laba benza umsebenzi oligugu, benza umsebenzi ongeke umelwe ubani. Thina amadoda abantu besilisa mhlawumbe angazi ukuthi ngithi abanjani, kodwa phose abanengi umuntu vele nje yadela abantwana ahambe umhambela futhi angakhangela emuva. Kodwa umama umntwana ozamgcina esesiswini amgcine khula. So ngicela ukuthi sibayesabe, siphinde futhi sibanikeze isikhundla esikhulu kakhulu emhlabeni laba bantu baligugu. Ukhumbule ukuthi vele umuntu kahle kahle uphekwe khona esiswini sikamama. Umuntu uphekwe esiswini sikamama, noma nguphi, noma ongambona umesabe, noma uphi, akekho ngathi yena akazange walala esiswini sikamama. So isahluko 10 sethu sifitshane siphelela lapha, kodwa ezinye izahluko ezilandelayo zinde. So ngiyalithembisa ngiyabuya lo sahluko 11 late. Libe lo suku oluhle.